Uj, bojiš se stršljena. Prepada me ko. Stršljena se bojiš, što je to? Pa bježi kupno! Šta bježiš od stršljena? Nemoj, mora biti ukruški stršljen. Pa bio stršljen tamo. Idemo. Šta danas radimo? Znači, danas idemo u jednu ukletu, ne baš ukletu kuću, ukletu tvornicu. Tvornica. Nalazi se tamo. Malo se vidi krova, samo malo. Tamo. Da. Dobro. I danas ja i Dule. To jest ja. Šta radimo? Idemo u tu ukletu tvornicu, jer sam siguran da se tamo nalazi čovjek pod imenom Ukleti knjigovođa. To Ne je znaš šta je knjigovođa? knjigovođa što neke knjige reda. Da. I vodi knjige. Biblioteke uglavnom. Sad. On je živi u biblioteci. Ako bude redo knjige, ako ne bude kakve prozore redo knjigovođa. Da, ali niko nije htio da mu kupi knjige. I onda on kad se otišao ovdje živi, a on nije ponio knjige. Ostavio, to je napuštena biblioteka, to je u školi, to je tam daleko među, možda tamo, ne znam, u Rusiji, Ukrajinoj otprilike. Ali, preselio se ovdje. I sada, mi idemo u tvornicu. Idemo ovim putem za to. Šta je? Ovim putem idemo. Piše nešto. Piše nešto. Šta je to? Pazi, udarci u glavu to. Šta piše? Šta piše to? Uko je to? Da se nije ovo vozo knjigovođa malo. Možda se knjigovođa s ovim vozo. A vidit ću. Nemoj snimati ukletog vatrogasca samo. Nema vatrogasca. On je otišao. Sad i tražimo knjigovođa. Kad je davno bio. Knjigovođa. Da li on ovdje baš prolazi? Kad je bio vatrogasac prije godinu dana možda? Da li on prolazi ovdje ovaj knjigovođa? Na voda? Ne znam ja. Ima neke staze, vidiš. Ima neke staze. Putevi. Ovdje se pojavilo metro od vještice. Tu se nešto pojavilo. Metro od vještice se pojavilo. Ja poletio. Jel nam ukleti knjigovođa Paradajz uzeo? Nije. A ja čuo nešto. Čuj. A to je kokoška. Ja čuo nešto. Joj, ako šta je ono? Ali još boljem čuo nešto. Nešto čudno? Vidno nešto. Ali nije, ali sam znam kako se gledao. Ko nešto kreštavo. Ovako. Ja čuo to. Da li ovdje ide taj knjigovođa? Nema nas sakri. Da nije skočio u kantu za smeće? Nije. Nije osmećao. Sakri se dole. Evo, sakrili smo se. Da vidimo sad, da izvidimo. Pogledamo tamo. Nema. Čekaj, da vidimo tamo. Hajmo, izlazimo, hajmo, polako. Da nije vam ulazio. Nije. Tam je neka mrakača. Joj, tam je nešto mračno. Čizma! Vidiš, čizme je ostavio ovdje. Čizme! Skinuo je, vidiš da je kroz blato hodo. Gledaj kakve su mu prljave bile čizme. Imao je i čekić. I vješalo. Nož je noso, vidiš. Jo, mi smo ušli u neku sektu bježati. Bježimo odavde. Da nas neće naći, pa... Idemo dalje. Prekinuo se video. Hajde. Šta je sad to? O, drveto. A to nije on. Lomio možda sebi da more potpaliti vatru knjigovođa. Ma mogu je knjigama to raditi. Da vidimo da li je u garaži. Eto, popio je suk. Ali kako mi imamo nismo vatru kad je bio smećar? Kako? Sad ne smijemo sad. Sad nismo smećar. Da nije vam otišao. Hoćemo vam da ispitamo. Hajde ti otvori da vidimo. Okreni na desnu stranu. Ovdje je bila na Granny, mi smo se sakrili ovdje u Granny ovdje. Hajde. Sjećaš ti kad smo sakrili od Granny ovdje? To je bilo davno. Dobro. Hajde, otvori da vidimo. Gdje pogledaj tam iza.
Ajde ti uđi. Ajmo uđemo tam da vidimo. Da vidimo. Ovo je vruće. O, ovdje je vruće. Evo je. Vidi ga, debeljka neki. Što je ovo? O, imao je neki štap. Šta je ono? Ajmo da vidimo. Čujte ono. Čujte to. Jo, ovdje je nešto strašno bilo. Ja se prepu. Jo. Ovo je nešto strašno bilo. Nema ovdje ništa. Ništa ovdje, znači nije. Nemate cilj. O, donio sebi. Uj, gledaj ovo. Ja, paučina. Ili bježavne. Idemo. To je knjigovođa sebi sabrao paučine. Moramo mi ovo zatvoriti. Moramo mi. Idemo da vidimo. Da vidimo da nije gor knjigovođa. Hajde lagano. A ne knjigovođa, ukoj. Ukleti knjigovođa. Hajde lagano, nemoj gledati u mene samo. Idi polako, nemoj trčati. Vidi šta mi je uradio knjigovođa s antene. Pogledajte ljudi. Vidi, držite ključ, ovaj ključ ide. Koji? Možda ovaj. Možda taj ide. A da ja malo antenu popravim. Nećemo taj, ajmo prvo ovaj. Možda mi je ovaj. Ajde ovaj da probam. Morat ću kasnije antenu da popravim. Ajde ovaj da probam. Vidite šta mi je uradio s antenom. Ajde ovaj da probam. Ajde probaj. Ne radi. A ima ovaj drugi. Ovaj je blizu crvenog. Nemoj. Ne može ni ovo. Ne može ni to. A taj bi trebao, taj je trebao. A taj crveni nije. Nije crveni. Crveni je dole od kuće. Taj ili ovaj. Oda ta dva. Probaj taj. Probaj. Ukopit. Da, čekaj, eto. Da probaj. Ne ide dobro. Aj, vrati ga. Onda taj bi trebao da bude. I ovo bi slab bio lopov, ne čini. Ja kreni tam desno kreni. I okrenuo sam. Okrenuo sam desno. Okreni još jednom. Aj sad, podigni, pristisni šteku. Evo ga. Čekaj. Da vidimo, ostav ključe. A možemo zaključat? Ko ključe, bolje. Neće nam zaključat, neće. Može. Mogu ga, ali ne bi trebao. Idemo da vidimo šta je složio knjigović. Joj, šta je naredio. Vidite. On tu živi, znači suši, vješ ovdje. Bježmo, čekaj. Pa nije on slagao knjige. On je slagao ove prozore. Da. On je prozore slagao. Čekaj da vidimo, imamo knjiga. Pa nije, evo i ovdje prozore slagao. Ali ne, to je neko prije slagao, samo se on uselio ovdje. On se uselio, ovo je neko složio. Ja mislim prije 12-11 sati se uselio ovdje. Vidi, i Crijev složio, mislio da su knjige. Aj, ljudi moji, da vidimo. Nemoj to. Da vidimo. Nema nikoga. Ima neka kuća. Evo, tamo smo zakućali intro. Tamo smo Nema zakućali. nikoga. Nije to ona bila, Idemo tamo da vidimo. Da nije ovdje u gumama. Nije. Ček sad, uzmi nešto za naoružanje. Uzmi nešto za naoružanje. Nemamo ništa tu za naoružanje. To je ko pištolj neki. Ali vratit ćemo tu. Pogledamo tu da nije. Da nije u bure unišao. Da vidimo. Nije u bure. Prazno bure. Onda bi moglo da bude. Joj, vidite šta je ovdje. Gledajte koliko je strašno. Vidite koliko je strašno, ima klade nekakve. Vidiš šta je bušio rupe nekakve. Ovaj nije normalno. Vidiš šta je zbušio. Vidi grablja skinuo, a ima štap. Možda je ovo od nekog poljoprivrednika. Moguće. Da ovo uzmemo. Vidi štapa dobro. Ajmo vratiti. Hajde vrati ovo to oružje. Vratite ovo oružje njegove. Jao, vidi prašine. Vidite prašine. A vidio sam nekog. Vidio sam nekog i nestao odjednom. Nestade. A nestao je neko je bio. Idi začas požuri dok nije opet došao. Da vidimo sad vamo šta ima. Uzmi ovu. Au, ponesi nam taj štap. Možda knjigovođa nas napadne. Vidi šta je donio nekakve buradi. Pazi. Šta je ovo u sebi sabira ovdje? To je nešto strašno bilo. Čekaj.
bježimo, čekaj, stani. Sačuvaj. Nećeš sačuvat to ćeš opet, čekaj, odi vam, ostavi tam gdje je bilo, nek misli, nek zna knjigovođa da to nismo mi dirali. Dobro je, Dobre, čekaj sad, nećemo trčat. Sad ćemo polako da zatvorimo, da nas ne čuje. Hajde, čuj, škripi, čuj. Strašno nešto. Strašno. Jao. Zaključavamo ove vrata. Dodajemo sad vam ključ. Uzmemo ključ. Ti meni sad zadrži. Sad ćeš ti mene malo snimi samo da vidite šta mi je radio sam snimio. Vidite šta, nemoj tam ići u riječ. Vidite šta mi je radio sam snimio. Ovo jes mi uništio antenu, totalno mi uništio antenu. Dobro da snimam ovo po dan. Evo, moramo i antenu ovako. Svi se taj radi, ne sa te. Postupno žice. Vratno se traže neki program. Ali ću ja sad ovako. Pa nije, znam da prizmu ukve tog električara. Znam da prizmu ukve tog... Možemo okrenuti ovako da on ne mere gledati TV nikako. Idemo mi sad. A gdje će biti TV ovako? Šta znamo? Hajde sad lagano dole, drži se za zid. I gledaj naprijed. Ne, eno vještice od... Eno metla od vještice. Metla od vještice. Ali mi gledamo dole ispred sebe sad. Samo gledamo ispred sebe dok ne siđemo. Nemoj trčat. Tu. Lagano. Hajmo da vidimo metlo od vještice. Da li je to baš ona metla od vještice? Vidi. Ima neka ljuljačka. Tu je ljulja naša. To možda vještica sjede. Da, ovo je bilo tvoje, tako? Tu sjede vještica na metlu možda i leti ko bjegi. Hajde da pokažeš kako to vještica radi. Sjedeš na metlu i letiš. Da vidite. Daj da vidite kako to se radi. Nemoj dirat. Ja ne znam što odiram golim rukama. Hajde da snimiš da vidiš kako to knjigovođa radi. Hajde dobro, idemo. Mogu bi nas ubiti. Vidite gdje je gor bio. Gdje je bio gore. Uzveruo se gore uz one stepence, otišao tamo. Dok pokvario me antenu. Jesi čuo nešto? Jesam. Šta ono bi? Ne znam ja. Opet nešto. Hajmo, bježimo. Bacaj metlu. Trči. Sakrij se. Da vidimo. Šuti. Nema nikog. A ja sam vidio, 100% sam vidio nešto. Hajde. Da nije iza traktora tu. Nije iza traktora? Nije. Možda je. Hajmo sad, ustani. Eto ga. I možemo da odjavi video. Ćao.